Remeh, remeh. Mana sih ini orang nongol-nongol? Apaan sih bang? Orang Neng lagi masak di dapur. Ngapain sih masak? Kita makan dulu aja nyok. Gaya lu bang, emang punya duit. Gampang Neng. Video berempur sana. Aku pakai lip pen yang merah. Iya bang, bentar ya. Wah, beneran nih bang makanannya. Iya Neng. Makan deh yang puas. Dikit lagi kan mau bulan puasa. Gak boleh makan di tengah hari jeplang. Kangen. Udah baca doa belum? Udah bang, dalam hati. Baca yuk. Makan yuk. Neng, ada pantun gak sih? Ada bang. Yuk kita ucapin. Yuk. Kayak talam